Riantukane kadiasa punike yakti ane kegelarang ane kelaksanaya oleh punika sang rumakuat muni merupa aneluh penerang jana merupa raris pengiwan sapunike yakti kewentenan nyani ya. Genaipun maring kawang ngares resi mewiwit sangkaning kewentenanipun melajahang indik ane kewastaning kaum mahusana raris kalaningipun matri genahipun wantah kiri kuring kawah ring danun ane mule ngeres-resin pisan enten keneng antuk ngewilangi harure wiak abinawu buat kalem kawahi keni jang-jang roras daun napi malih wenten mangkin malih baosang yening buat laminipun sang sane ketibenin antuk kawahe punika Iwakti raris laminipun kalane wenten mecangcang iri kuring tengahing kawah roras tiban roras taun yakipun mecangcang munga pisan sarap macang napi malih yen dipet padini uwin tenan sang rumagat jago purun ngemenekang ring kawah punika wih sampun mejanten pisan kalau punika kesarap kegarajek kejarakin ulih punika ieu imacan ane mule yak digalaktan kadi-kadi macane punika bencar daging dadi cacing uleduh semalih yen dipet padene sampun rares sido antuk kebakatan ketanggehan olehipun yoi macan kalau puniko
pawakan kawentenanipun sang rumakwatmu punika lakar kebes-bes kasit-sit waluyo kadi kagedah kepantigan nget penyahayur win kalau punika raris kerjang antuk ulet ane paglenyuk uyah kalau punika wenten sampun nyantos Pala karma sang mengiweng uyak tiwantah kadiasa punike kawentenane inik kadi karma palane sang sane punika ngelarah pepelajahang anenenten punika nganuting dharma waluye kadi sang sane purun nyalanang aneluh penerang jana aneluh anesti rauh talering pengiwa niku ati gumanti kepukulihan maliku nenten jewyak sido antuk kakenen keampuna yen sampun raris purun nyalana solahit wah kadi sapunik sehananin kesengsarane ane wenten irikoring tengaking kawah sami lakar kepikolihang oleh sane menyalana anesti kadiasa punika